KAANA kamwaka kaichulia Thiina njira ya kaichura Thiina njira wichulia kaitaga nyuma ya MUCIARI kumwira aithirone amwe Chukuru Collins karani wa miaka 13 ethirite nende kichinga nyomba na wichulia na mukanda nende kuririkana nyuma ya kwithira kiona mwana kichulia kinya na kweragia wichulia inde hanto bedira ba muchino kakia Samuel Gaishima na rono rwakeba aga interechega kuni wadia Mariani muchi kwa Dennis Kimathi itheo kamwana ga ukurubo mianka 13 karaka irutite mwojo rukirirwa imunthi na njira ya gwichuria. Collins Karani ora imurito akirachikia mugwanja chukuru ya primary ya Chuka Catholic arabatiri kuthi chukuru igoro aramwena ugu araragire kwithuranira kuriho na muthia aichuria rukirirwa imunthi kagita Kai nyuma ya gina kumwira aithuranire kenda amwira chukuru kuridikana gina aguchoria nyomba banini kunenkira ng'ombe thara agichoka aithire Karani aingite mirango yonthe ara akiraithiria ndirishani aonire akibarukia silingini aichuria Karani akwire wagina agichogagia kubunjia murango agina akuona mantu mamu arerekana agirekire wagu ara augithitwe chibitare ya rufaa ya Chuka kwegwo tungata ara na umwire wa mwana wake ugaigitwe mochare ya chibitare wenu. OCPD wa sub-county ya Chuka Yunia Onyancha na kujirite karikariru ara akuria achiari baejage mataro anabago kenda barigiria makarikata mama. We do not know why the boy decided to take his life. There was no suicide note that was recovered, but it's something which is under investigation. I'm told that there before the boy had attempted suicide, but it did not succeed. Makarikata mama maguragani na wechuria imakarikite wantu kuithatu kithingatano ndeni ya ichigo bunge bia Chuka igamba ng'ombe na mara araende komanda wa borichi wa kaunti ya Tharaka Nithi Donata Chari akuria antu bachwage utungata ba mataro makimathugania bantu akweruta moyo ambao wako na shida mbalimbali hata kama ni za kifamilia hata kama ni za kikazi wasiwe na urahisi wa kuchukua maisha yao, kwa sababu tunachoamini ni kwamba hakuna shida ambayo haingeweza kutatulika kama itakuwa shared na watu wengine. Najua kwamba inaweza ikatatulika. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.